Zdravo svima. Najveća istina ikad ispričana u našoj zemlji je sljedeća. Ako su vaši roditelji obični građani, vi ste deca običnih građana, cijelog života će da radite za najosnovnije samo da biste preživeli i nećete moći da steknete nikad ništa. Mali broj od vas će uspjeti da ode u inostranstvo, da se tamo snađe. Mali broj od vas će uspjeti da se izdigne iz ovog nivoa na kome se nalazimo svi mi obični građani, mislim na radnike i seljake. Tako da većini nas koji smo u ovoj zemlji, životna sudbina i naš životni vek će biti radan, težak i bit ćemo nezadovoljni jer ćemo sve vreme da radimo za samo najosnovnije potrebe. Rješenje te situacije i izlaz iz te situacije je borba za strog i surov zakon za političare. Samo na taj način možemo da promenimo naše sudbine, samo tako možemo da se izborimo da nam bude bolje u ovoj zemlji koju smo nasledili od naših predaka. Ukoliko se ne bunimo i ukoliko ne vidimo da je rješenje u toj ideji, u donošenju strogog i surovog zakona za političare, za sudije, za korumpirane policajce, ukoliko se ne udružimo i ne bude nas minimum 500 ili milion članova u grupi Kineski zakon za političare u Srbiji, sudbina nam je zagarantovano još gora i još teža, jer neće da nam bude bolje, bit će nam sve gore i gore. I za 30 do 50 godina od sad preti nam nestanak, preti nam da budemo manjina u našoj zemlji. Zato pozivam sve vas koji ste deca običnih građana, koji nemate posao, koji brinete, kojima roditelji ne mogu da pruže jer nemaju ni za njih, sve vas pozivam, ne samo da vas pozivam, nego vas molim, braći i sestre, ja vas molim da me nađete u grupi na Facebook Kineski zakon za političare. Ja sam Neša Brđa, molim vas da me nađete tamo, da se udružimo, da razmenimo ideje i da nas bude što više članova. Neće niko da učini ništa dobro za nas i neće niko da uzme sudbinu u naše ruke. Svi političari će da gledaju samo da nas iskoriste i samo da ispunjavaju svoje lične ciljeve koji su bogaćenje, da nam pričaju prazne priče i da nas zavaravaju, da nam daju lažnu nadu i da rade razne manipulacije kao što je, na primjer, povećavanje plata u javnom sektoru sa parama koja su se zadužili, pozajmili su iz inostranstva i sve stoji na staklenim nogama jer te pare nisu zarađene. Srbija vrlo malo proizvodi, a mnogo troši. Samo pogledajte koliko je povećan javni dug naše zemlje u poslednjih 10 godina, imate to je javna informacija, samo kucite na Google koliki je javni dug države Srbije i onda ćete da vidite sami, da se uverite da su ovi političari koji su trenutno na vlasti, da će da uđu u istoriju sa njihovim vođom, ući će u istoriju kao najzaduženiji političari u istoriji Srbije. To je istina najveća koju sam imao da kažem. Biće tu još puno videoklipova na ove aktualne teme, na naše živote. I ja se iskreno nadam i sve vas molim, bratski, prijateljski, da se borimo za poštenje, da se borimo za prave vrednosti u našoj zemlji, da imamo konkretne ideje, da ne prodajemo naša prirodna bogatstva, da ne prodajemo naše rudnike, da gledamo da imamo svoje i da radimo na svome, da ne radimo za strance kod kojih su nas naši političari reklamirali kao jeftinu radnu snagu i da shvatimo da mlad čovek neće moći da se oženi sa 30.000 mesečnom platom jer te pare nisu dovoljne ni za njega samog, a kamoli da osnovi porodicu, da izdržava ženu i da dobiju decu. To je nemoguća misija. Zato eto sam došao na ideju o strogom i surovom zakonu, jer koliko ja vidim iz mog životnog iskustva, političari neće da daju fotelje koje su ih obogatile i koje ih bogate na lep način, nego morat ćemo to da uradimo
Kao što je svaka promjena u nekoj državi postignuta uz pomoć revolucije i krvi, mi ćemo vidjeti da to postignemo sa puno članova, da nas ima, kao što sam rekao, minimum 1.000.000 i ukoliko oni ne prihvate naše zahteve za kažnjavanjem, za manjkove koje su napravili, da se ispita odakle im toliko bogatstvo, njihovim prijateljima, njihovim kumovima, sve ćemo detaljno da ispitamo, da dokažemo, da vidimo gde su pare, koliko su se pozajmili, na što su potrošili, koliko su pitali da troše na gluposti, zašto imaju tako skup vozni park, zašto mnogi žive u vilama, odakle toliko para, ko to plaća i kako smeju da troše državne pare svih nas. Umesto da te pare se ulažu, da se prave srpske fabrike za proizvodnju potrebnih stvari u svetu, a ne da drugi radi umesto nas i da drugi dođe tu da nam bude gazda, a mi da budemo belo roblje. To je ukratko moje viđenje situacije i ja se nadam da ova istina koju sam vam rekao, razmislite o tome. Mi, obični građani, na jednoj strani, većina smo, a na drugoj strani je manjina političara koji su nas uzjahali i jašu i nikako da nam sjašu sa grbače, nego smo svake godine sve siromašniji, sve zaduženiji i život nam je težak, mizeran, mnogi se predaju alkoholu, neki drogama, neki kocki, neki samo puše i piju kafu jer su nezadovoljni, depresivni, jer ne vide gde je rešenje. Mnogi ljudi rade za male pare, ćute i ne bune se, jer misle da to tako treba. Misle da ne može drugačije. A istina je, ukoliko se ne promeni sistem, da i u privatnom sektoru bude minimalna satnica između 4 i 5 eura, mi nećemo moći da promenimo situaciju nestajanja našeg naroda sa ovih prostora. Jer bez satnice od 4 i 5 eura i imam još nekoliko drugih ideja koje bi pomogle našem narodu da malo živne i da dođe do para, mi nećemo moći da promenimo ništa. Ali na prvo mesto je svakako da se izađe iz ove situacije hipnoze i začarnosti u kojoj nas političari drže preko medija, preko televizora, njima je hobi da priču i da lažu, je jedino rešenje da se donese strog i surov zakon za političare, za sudije i za policiju. Strog i surov zakon će da natera te prevarante, lažove, koji daju lažno obećanja, koji samo misle na lični interes, lično bogaćenje, nateraće ih strog i surov zakon da poštuju zakon, ukoliko ne poštuju zakon, bit će streljani na javnom mestu, na glavnom trgu, znaće se zašto su streljani, znaće se šta su loše uradili za ovoj zemlji i ovom našem narodu. Znači, trudit ćemo se i borit ćemo se, i ja nisam jedini ko je za tu ideju, trudit ćemo se i borit ćemo se da vratimo poštenje, da vratimo veru našeg naroda u političare, da vratimo poverenje, jer narod više ne veruje nikome. Narod je digao ruke, narod se predao, narod živi koliko da preživi i većina čeka da umre. Čekaju da umru i ubeđeni su da ništa ne može da se promeni, jer je nepoštenje toliko ojačalo u našoj zemlji da normalnom i običnom građaninu nije lako. Ne može da bude nikako lako svima nama koji smo obični, normalni, pošteni ljudi. Ne može da nam bude lako u ovom sistemu prevara, korupcija, lažnih obećanja. Eto, to je moje viđenje najveće istine koju ikada iko ispričao u našoj majci Srbiji. Biće još puno videa na istu temu, na ovu aktualnu situaciju. Budite strpljivi i hvala vam što ste gledali i što ćete da gledate moje videoklipove i iskreno vas još jednom molim da širite ovu ideju, jer mi smo potencijalna grupa građana u Srbiji pod nazivom Kineski zakon za političare. Zašto kineski? Pa evo, na primjer, naš predsjednik mnogo voli da sarađuje sa Kinezima, prodao im je rudnik, železaru, a njih angažuje za mnoge poslove, od njih se zadužio mnogo para, znači to je jedno brdo para koje se on zadužio od Kine i mi ne možemo da zaradimo samo kamatu da platimo, a kamoli da vraćamo dug.
i mi ćemo da budemo robovi u našoj zemlji iz godine u godinu, sve bliže i bliže smo totalnom ropstvu. Pošto on, naš predsjednik, mnogo voli Kineze i Kinu i da se pozajmlji od njih, zašto ne bi volao onda taj kineski strogi surov zakon? Političari koji naprave manjak državi, zaduže se, pronevere pare ili troše pare na gluposti, bez saglasnosti građana, bez dogovora, jer iako političar smatra da su to njegove pare, da mu ih ostavio deda ili baba, on tu greši i tu svoju grešku u Kini plati tako što ga streljaju na stadionu ili streljaju ga javno na glavnom trgu u centru grada i tako su Kinezi tim zakonom, najviše zahvaljujući tom zakonu, postali najjača ekonomska sila u svetu. Tako da mi moramo da imitiramo dobre ideje i moramo da to dovedemo i kod nas, jer ako se mi ne izborimo, neće niko da nam pomogne. Našu sudbinu niko neće da uzme u svoje ruke i niko neće da nam je promeni ako se mi sami za to ne izborimo. Hvala još jednom svima koji ste gledali ovaj video, ja sam Neša Brđa iz Novog Laništa i eto, ja sam jedan od članova kineskog zakona, ja sam došao na tu ideju da se to pokrene u Srbiji i drago mi je što nisam sam, među mojim članovima u toj grupi ima puno pametnih i iskusnih od mene što se tiče politike, imamo ljude koji znaju detaljne informacije šta je ko od političara radio, kako je stekao pare, gde je ukrao, gde je grešio. Svim tim političarima neće da bude dobro ukoliko uspemo da se organizujemo i da bude nas što više. Cilj nam je 1.000.000 članova, sa 1.000.000 nas moći ćemo da nametnemo uslove koji odgovaraju nama, običnim građanima. Sve dok se plašimo i dok nas bude malo, promene neće da dođu same po sebi. Ako verujemo što slušamo na televizoru, šta pričaju političari, onda nam je propast i nestanak sa ovih prostora zagarantovan. Veliki pozdrav, prijetno.